Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. MLA ke Maulai constituency ubak proses di Saukme. Ulakop bagi arngut ki kertong bala penyeng da keseng Kongres na Shillong bat Natura Parliamentary Constituency ki bakentup ya uma Vincent H. Pala bat Dr. Mukul Sangma ki don hakalenti ban poi sya katong jingjop hakani ke election sya yeng darbar tau ain Lok Sabha kabarang syukut syen. Laban kedau hang ni bagi jela Meghalaya bat ki katto kat ni ki jela baret hakatain sitai lamingi kidai ki banengkong ban penlong ya ke jingya tap vote haga kela banengkong kata haka khatwai tarik uyayong mentau snem arjar khat kendai bat ke jingyo vote kan long hadok arflai tarik bunai jemang arjar khat kendai ngi long ba benimot confident ba ka ba Vincent Pala ul job hakani kenti ka mentah away Kapani kong ni siap kalong boleh un job on the condition kalong ba is the best is the best candidate compared to other candidate. The second to that pada kalong boleh nak kalian uru kalong nginum lap sim perform. If it's also election issue ti kamut we have to make issue. Otherwise kalong hanurkom kalong hanurkom ba finkan persyak kalong yang contender. Kawai ke bandar kalian jengi kalong syo kapan kong no syam kawai kalong karong policy kalong jongka NDA government at the center. Second to that itu the big blunder mata yang ni ka big blunder kalong bapring sosnai yo candidate kalong jongka UDP mabalai kawai kalong ba coalition kalong bat ka BJP hang ni po jela dada kejarang khat ba ka UDP kam coalition mata bat ka present government ngai thu pi ke jing khun kala compare ndai ta ka da kamu san kalong kibriu ko bolo mata kibriu ngai kan Shillong gi pai ba kalong very much against the BJP, very much against the manifesto of the BJP khamtam kalong in hapdeng jong ka jing persya kalong jong the whole north east the BJP kong ba if we come back the power CB will bring back whatever the case may be CB will be passed nobody can stop dela proof ya kata kalong hakabade kalong barka manifesto jong ka BJP nata kadau hadin ba ris ka manifesto jong ka BJP manakani kalong nakaliang pai ba kalong kepan pau ya ka jingdom te ka jingdom pai ba kamdi na no ka benta ka jingdom pai ba kalong mata kalong kelapan pau ya ki dah berborok majoriti hi pai ba kilong persyak ya ke BJP dah berpersyak kalong UDP berborok majoriti hi mahni ki don syakal yang juga keti dan lonang kata ngai thu UP ke bak hambon ki konsi life penduduk konsi ngilak tri kongres akan di metangi tristam life penduduk konsi ngilak babon ki ngai thu UP babon ki jaka ke bangirit mangi kalong ba kinong tre na kaliang jong ka UDP kinong tre na wi party kimdan halor ngi asko ya kata ka ngi asko kolong ya kajing ya common candidate on the ground on the field in practical kamdan timdon nong trim don khon nganga pikai kolong small example ngapi hamulai ke UDP kampelong meeting volunteer semdan don top tang polling agent tang polling agent gidan ndrei kamata ka basa kanok dan menurut batrai ndrei tang hamulai babon gi jaka ngai tepi babon jaka jo kasih tiap dan matrai nata kadau ngi sim kalong khamusan kalong na tang ngi sim kalong bawa na le bersen palahi unjab besuk kalong hak ni kenti mata don't you take my words kalong 100% ba Vincent Pala again he will be elected as an MP of Shillong seat to hakabadi batura pihak hakabadi bakaturahi pi hak ngi nakaliang jonga ba nakaliang pai ba baro kejelahi ngi admin kalong baka tura it is a very difficult seat kamtam ka tura bale for many years ya katu ka seat labat kalong nakaliang jong ka yeng kasem jong puno sangma teto ni soburom mi puno sama la tristam to pli ka moto beli la ka jong metal la sim no yu teto boros katahi kala la present be nakaliang ka yeng kasem jong puno sangma di kawai kalong benda kalian jungi ngis ko confident bah kalong kumpulong mata ba Dr. Mukul on job kawai pi kawai ka bias pi pai ba banjit yogi MP
ki pet ya ka wei ka personality ki base ka personality dengan scam ka long bagi paiba jogorus ke di bastan lagi base ka personality ka long nakale ka jo kandid jungi bat ki wei ka bot o kandid jungi is much more better nakale ka personality tapi khat pada ka long da khat ka performance tapi base ka performance tu gomot ujongi ka long la kham nai ka long ula kham le phana borok ki liang tapi dapat khat pada ka long ya hak bede ka long ya ka popularity hapo ka state dulu kabut a candidate is more popular than other langi pada pi ka kham ko san nga pet ka long igaru kide breu ki bastan ki juga banjit ki nongelam ki basha ban mi khamat ka long kham tam ya ka turasit ban ki breu bastan lajit yo pondo scam ka long pondo kabut nakale ju ka long la persyam bahabatam is become one of popular long way bi ba pau ba ka long nakale ju ka long hapo hang ba support turam ni hapo the whole country even outside even knows about Sangma dan hakani ka benta pada ngai chu ip pai ba garu ke stu la job lang git atau Mukul Garhus will be developed Garhus become popular again Garhus will become the menta ka long limelight in Delhi pi ngai scam gi garu hi ni po borders yang garu ang ada regiment ba krau ba Dr. Mukul hi napo kalong napo turan job na basuk based on kalong his performance his personality and popularity and mentabat kiwi ki kamu boleh kalong hapo jelahi bro kawin